Hello, 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 hello. Ndabasuhuje cyane, Imana ibahe umugisha. Weekend nziza. Muri kano kanya ngiye kubereka uburyo wakwikorera ururabo cyangwa se umutako ukoresheje urupapuro runaka n'urudodo gusa. Mukurikire neza, mubirebe kugeza ku musozo wabyo. Tangirana n'urupapuro meze gutya, ufite na kano gati. Tangira ukazinga neza cyane, warangiza kukazinga ugakomeza kugeza igihe kari burangirire, uburyo kaza nako kari suforume y'agati. Urabibona? Urabona ko kabaye nk'agati karekare. Icyo gihe uba ufite na glue gun. Fata glue gun yawe, urangiza ukagafatisha, noneho kakaba keza ka gati ukibuka kugakuramo. Kaba gakomeye cyane, kameze nako nk'agati. Icyo ukora kugira ngo ukoreshe n'urudodo, ufata urudodo rwawe wihitiyemo, waba umweru, waba umukara, waba umuhondo, waba iki, noneho akaba ari gukoresha. Kugira ngo kataza guhambuka, ushyiraho ka glue gun, noneho ugahambira. Ukora ku buryo nta mwanya uri busigare ugaragara w'ako gapapuro. Ukakazinga kugera ku mwisho wayo. Noneho nyuma mwitegereze neza uko tugiye gukora uwo mutako. Murabona ko kakanu kacu karangiye. Mfite utundi twinshi, ngiye rero gukora umutako, mu gukurikire neza.
wa mutako nguwo warangiye, muranyihanganira ntabwo byashobotse ko mbereka uko nawukoze ngenda nkorana turiya tuntu twa bururu, umuriro wantengushye, ariko muri video ikurikira nzabereka uburyo natwo badukora. Natwo ni mu mpapuro nk'uko twakoze na turiya, ni mu mpapuro nadukoze.